عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Puwabau-bau walalai kuburukna yari karampi-rampi malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasababau-bauang mawangi iyam mempoe-pole ripam masita nalniya papas salamatan. وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية نائيا ملا متبئر نبي صلى الله عليه وسلم Poleri orwani wiyadritu Abu Bakar iya si boing inabi ta'rili yang patuwenan niya takunayeng isipa atongang wa minas sibayani aliyu wa minal nisa'i khadijatul lati thabbata Allah biha qalbahu wa waqam Nayatu sikal lolo mula matapa iya naritu pangulut ta'ali Nayatu si poneri makun raya iya naritu pangulut taksiti Khadijah Makun rairi pakas sa'iatin naripuang Allah Ta'ala Nanniyari alitutu ekoritu ومن الموالي بني حارثة ومن الأرقاه بلال الذي أذبه في الله أمية نيتوسي أتري pemerdeka matapai naritu Zaid anakna Haritha nayatusi poleri taurip wataya naritu Bilal iya si matari calai ripuan nariasangi Umayya nakarna matapakna wa aulahu maulahu Abu Bakr minal idki ma aulam nari alli nari panguluta Abu Bakar nari pamerdeka naritu thumma aslama Uthman wa Sa'd wa Sa'id wa Talha bani Auf wa banu ammati Safiyah nainapani sallang Utsman nan ya Sa'ad Nanni ya Said andrangi Tolham Nanni ya anakna Auf wa itu pa anakna Inurayna ya sangi Sufayya Wa ghairuhum mimman anahlu siddiqu rahiqin tasdiqi wa saqam Nanni rininayi manan rusay sikurumay tawri pataparil Abu Bakar nasaba ajdalu ripasin rupa-rupa itu waknan Janing mapasaw dagkay Wa ma zalat ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam Wa ashabihi makhfiyah Aganan nanungan na pagkasuyan na nabita sallallahu alaihi wasallam Nanniya sahabat narigaw ang kana masuku-suku Hatta unzilat alaihi fasda' bima tu'maru Fajara bidu'aila khalqi ilallah Gangkan nari paturungan nari makadana fuang Allah Ta'ala Fasda' bima tu'maru batwanna Paternuni Muhammad Kurumay anuri pariyanti ako Agana pateruni ritu Nabi sallallahu alaihi wasallam Tanpa witori pun panjanyi lau ripu Pasuran napung Allah Ta'ala Walam ya'bud minhu qawmuhu hatta 'aba alihatahu Wa amara bi rabdiha siwal wahdaniyah
nadai nama belai wawanna pole riali nagangkana na cacamanan ni berhalaman nandro nasrutuni Nabi sallallahu alaihi wasallam tatangir lena ya pasangem fatajaru ala mubarasati bil adawati wa adam agana pada warani mananna wa quraisyai papulai asibu belingan rengi papet diem واستعد على المسلمين بلاء فهاجروا في سد 5 إلى الناحية النجاشية آغان مسر لپچو بير سلنگن لكت پورن لوري فللن ونوانا رنگن الجشر لنتوم لماي وحدب عليهم ومطلب فهب كل من القول وتحاما nari lindungi nari tu Nabi taria murid riasanya Abu Talib aga nama tahu nawa Quraisy pelolongi pangkokan Nabi sallallahu alaihi wasallam nan niari alu tutu itu niritu wa furid alaika ba'da min as-sa'ati layliyam nari Paraluangan nari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatungeng istaisan wattu iri wanniyam thumma nusiha biqouli ta'ala faqaru ma tayassara minhu wa aqimus salam Nainapari rusana sabah makada nafuang Allah Ta'ala Bacai ayat malumui polir ya kuranginan ya tatungang isampajangim Wapuri dalai rakatani bil adati warakatani bil asyiyam Aga nari apparuan nari Nabi sallallahu alaihi wasallam Duan rakan rielewenan niya Duan rakan toyri arewengim ثم نسي بإيجاب الصلوات 5 في ليلة مسرى نينب سير روسنا سبر يبر ولن سمپجل والتوير والنير فلالا لنبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو طالب اسم شوال بعاشم عشرة وعظمت بموته الرزية Namatin Abu Talib ritawa duan naula syawal pole ritawa masapulai kurmai alantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam aga nama rajana abalaina sab'a amatingan naritu wa talat hadayatul ba'da 3 ayyam syadal bala wa 'alal muslimin wa tika uram Natallum pannin namatina Abu Talib namati sebailina Nabi sallallahu alaihi wasallam riasanya Khadijah napedak masarrona abalairi alina wa awqat Quraisy sallallahu alaihi wasallam kunadhiya aga naripat tapaini Nabi sallallahu alaihi wasallam riaraku syrsyaim Kurmai papi pati maddu parupangem Wa amma taibati da'u syakiban falam yuhasinu bil ijabati Qur'an Nanakatain Nabi sallallahu alaihi wasallam lauri taif Tampai wijan natakit Nadik nabade cipatina paliwitu Nabi sallallahu alaihi wasallam وأقرب سبها والعبيد فسقوا بألسنة بديا غنكن لنا pengaraiwi anak kamponan ni anak gurun manganui wiritu agana pada nakada-kadai naritu Nabi sallallahu alaihi wasallam nasaba ada masarro mappi pedip waramauhu bil hijarat hatta khalimat bid-dima'in alam gangkan narempa kibatu Nabi sallallahu alaihi wasallam gangkan macolo-colo darah amputuna thumma ada sallallahu alaihi wasallam ila waqti hajatin fas'alu malakul jibali bin ihlaki ahli hadha bil asabiyah
Napasilisu laurita na makarigaw ang ka na masarap Nariera nari malika na buluwe sarikwam mangina pabinasay rito kampungi Puro may tukurayi masirim pagimi nabita sallallahu alaihi wasallam وقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم ومن يتولى Aganakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Wajabku iya uperannuwe Napasui puang Allah Ta'ala Polari anak apona Menarunan jajito Maka turusing puang Allah Ta'ala Allahumma kabarul karim Yarfin syadiyim min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Puabaw-bawan alaikum guruna yari garam Rabbi malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nasababaw-bawan mawangi yang mempuai Poderi pamasitanan niya papasalamata Thumma usri biruhi wa jasadihi Yakulnatam minal masjidil haram Minal masjidil aqsa wa rihabihil qudasiyah Na inaparipanlanan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tubun alulunya wa narigo angka na pasad di pole rima sige erita na magkanalaw rima sige baital makdir riwata sama pacina wa urija bilas samai parana bilula wa qad jallalahul waqaru alam Naripayan dito narilangi pitus tusunge aga na itani Nabi Adam rilangi mamulangi nasolongnya lebiranan niya nadia segito ikor itu Wabithaniyati Isa bin Maryam al-Batulil barati taqiyah nan niya na itatuni rilangi maduay Nabi Isa anak na Maryam kunray bikiri pulanay na mapatyin na marajataw وابن خالته يحيى الذي أوتي حكم في حال سباه لن يسف سسرير يسنگ يحيى يبود رورنگ حكمة وتبيتنا وبالثالثة يوسف بسورة الجمالية نائتتوني رلانgi matalui Nabi Yusuf makasing tapana وبالرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وعلا Napasiri langi mapai Nabi Idris ia pudar ia perintah Yuri pangalla ta'ala pangkana Ia pura dipatan Ranyir pangalla ta'ala pangkana Wabil khamisati Harun al-muhabbabil ummatil isra'iliyah Naitatoy Nabi sallallahu alaihi wasallam Rilangi malimay Nabi Harun Ia napujeri wa wala Israel وبالسادسة موسى الذي كلم الله تعالى وناجى نيتتوير لنgi manangi Nabi Musa Nabi Puderi ومبجا dari puang Allah Ta'ala وبالسابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة قلب والطوية نيتتوير لنgi mapituwe Nabi Ibrahim ia takkapueng puang Nana sabaati salamanan niyaati kapatujum Wa hafidhahullahu min nari namruda wa afa Nan niyataw purari anitutuiri fang Allah Ta'ala Poneri api malumpa-lumpai arung inamrud Nan niyapura napajapay rito ثم رفع إلى سرة المنتهى إلى سمي صرب الأقلام الأمور المقضية نينبسير فإن لوري سدرة المنتهى نأكنرون إن كليغ سر كالأي مرق سنين علينا نسبق غوري فتوه إلى مقام المكافحة الذي كرم الله وعدنا Gangkana laturion rong asitangan lapuang Allah Ta'ala Ia pudari pacewekengi Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan niya ripada perengi koritu Wa amata lahu hujumil anwaril jalaliyah Aga nari palesangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Padan ring arajangan napange Wa arahu bi'aina ra'sihi min hadrati rububiyyah ma'aram Aga naitan iritu fuang Allah Ta'ala Nasaba pakita mataulu poneri hadirak malabina iya adunai iritu
وبسط له بسديد الآن بالمجال الذاتية أكن ربا لبرن أمسين يريولو أرجن زأنفن الله تعالى وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة أنا ربا مسين ريت نبي صلى الله عليه وسلم نني أمنا 50 سمباجا ثم هل سهم بدلي بردت إلى 50 عملية Gang kana turung bosi palabirangin nari pakurangan na yaro sampanyay gang kana wekani mamaneri pugao wala hajarul 50 kama sya'u bil azal wa qada napunay matoy apala pada apalan na 50 sampajang na karna pura makumi matoy rito pura na puilawari azalianan yari patuwe ثم عال بليلته وسد وسنك مسأرى وكل ذي أقل وروية نالي سمت رلالن والنيم ناري patungan nari pangulut Abu Bakar tau maraja patungan ngeri alalangan nari tu وكذبت قريش وارتعد من أضله الشيطان وغوى naikari pabalay Arab Quraisy enan niya murtaya napapusay tangan rangi napakatulutuluy rito Atrilahumma kumarul karim yarfin syadim salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Puwa bawa walala kuburuna iyari garam perampe malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabab bawa mawangi yang mempoe-poe pemasetan niya papasalamata ثم عرض نفسه الكبائن بأنه رسول الله بالأيام الموسمية أنا ينفني سنجلين Nabi sallallahu alaihi wasallam wangeri watuhajir majapun neritu surun ifung Allah Ta'ala فأمر بستهم أنصاره تصوله برضام Agana matapana anna tau poleri tau madinai dia ripatan tuirfung Allah Ta'ala apurawan naritu وحج منهم في القبائل 12 رجلا وبايعوا بيعة حفية نهجنا بولي رتاو مدينة رتاو منغولوس 12 orwane na iwan ritu si janji Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabat janji tonga-tongang ثم صرف ظهر الإسلام بالمدينة فكانت معاقلا ومعوام نينا pada lisulau Madinah aganan nasana asalangan ngari Madinah najajina Madinah onrong alik kadapuran nananniya adakaranna wa qadima alaihi fil aami thalith 70 aw 5 aw 3 wa amratan bil qabaili aw siyatil wal hadrajiyah Natakapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ritau mataluwe 70 orwane yari galima yari gatalu orwane siba wa 2 makun repolerit turungan nausyanan ni hazarjiyah fabayau amra alaihi 12 naqiban hajah hijat usram na iwani sijanti Nabi sallallahu alaihi wasallam nanniya na perintang iwawangi siba 12 Panguluwarani na malabbi kau-kauna Fahajar alai minal makati zawul millat islamiyah Nalik kadapuran Nabi sallallahu alaihi wasallam Lauri manan ropole ritana Makkah Tau punai agama salangang Wa farakul awtana warkmatan fi ma'idati mahajar al-kubri wa nawa Agana salaini Nabi sallallahu alaihi wasallam tanan cajigan nasi kira-kira puran nukurum ya palangar pangatangan itau mampu kurangi akaparekanginan niya cacengi koritu wa khafat Quraisy an yalhaq sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi al-furiyah agana kataran lara Quraisy majappu cinro lari sahabatna Nabi sallallahu alaihi wasallam masita fatamaru bi qatli fahabidallahu ta'ala min kaidihim wa najam agana masamat turuna ma'elo puniritu Nabi sallallahu alaihi wasallam nari alitutui nari pun Allah ta'ala poleri pak
kuragana mannan ruwa waqapirim wa udhinahu lahu fil hijrati farkabu musyrikuna liyudiyatul bizam'ihim hiyadal maniyah. Nari palaluna Nabi sallallahu alaihi wasallam ribuan malaikat dapurang aga nari jagai nari Arab Quraisy sarik pamangi nau nari tu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja alaihim wa nathara ala rusihim turab wa hatab. Namassu niritu Nabi sallallahu alaihi wasallam rimanan rom nanniya nagugurito niriase naulun namandan runa sabala kutana wa amma qaratore wa fazas siddiq bihimil ma'yam najuk nasiba wa Abu Bakar laurin yang patuer ya sange goatur wa qama bi thalathatin min hamamil wa anaqi himam. Napada mundo na kuritu talumpan ni nanya nasirang itu ni jaga jangan nanya garangkang sumpan na kuryang patuwe kuatur. Thumma kharaja minhu laylatul itsnaini wa sallallahu alaihi wasallam ala khairil matiyam. Nainappa masupuni kurituri wanin nasiningi rigau angkana Nabi sallallahu alaihi wasallam matunangang rimasaro kasingit tunangang wa ta'aruna lahu suraqat babraha bilallahi wa da'am aga nari dupai nari la surakari tangalalangi nadarari Nabi sallallahu alaihi wasallam ribuang Allah Ta'ala rangamil lolo watoni koritu fasahat kawaimu ya'abu bihi fil risul batil qawiyam natapatan lamma na ajina anyaran nala surakarita na matadae wasalama wasa'alahul amal pamanahu iyam agana illawna la surakari Nabi sallallahu alaihi wasallam adam panan ya asalamakan agana riwirin naritum puwa bawa la kuburun Nabi sallallahu alaihi wasallam nasaba bawa mawangi yang mempunyai polir pamasetanan niya papasalamata. Agana lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam riwanu waria sangek kudait kula na indo na ma'bad abbatir tauhu zayyaib waral batyalah mi'ula bani minha falam yakun hibah wali min dhalika nahawa. Nama ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam malijuku yarik ganadadi natang angkari hari bulan induk nama pat. Panadhara ila syamil baitul qalah juhda liraya aga natang Nabi sallallahu alaihi wasallam resik kajwe bemberi bolaya istalawina rekel poli ripangkapina pasta Nabi qalbi baitul muqallat lauka Nabi halbul sabana namillau permisenari ba'dat sarukam mangina parrai susun Nabi bina aga nari palalo nari tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nakadana ma'bad benengi angka bembe makeda di ribulai majapuna idi meman na parrai susunna famasahat dharra minha wa da'allahu maulahu wa waliyah. Aga nasapu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam susun Nabi bina na illa duwari pun Allah Ta'ala padarrat wahala bawasaka kulla minal qawmi warwa na parra niritu Nabi sallallahu alaihi wasallam anrangi na payinungan na tungkatungkawan nagangkan na padas kaudakana thumma halawalawlina wa qadaru ladaiha yamha jaliyam fajabu ba'wati warat laman imbata bibidul bila qaswam na inapasi na panuy duatan luy at taruang nataruang ang indo na mapatala kutan raman nasa aga na puelo na ampo na makdap na itaritu dadi aga na puelo niritu atak kajan na kam masaro. وقال أن لك هذا ولا حمو بالبيت البيت وقدر الأبنية نكنا مبدت كي قوم لا إياه
Nadi ari habim bimakida diribulai mau mani sitat ditadikna faqalat marabbina rajul mubarakan kadza wa kadza jutmanuhu wa ma'ana aganak kadana puran lalo rikka sawa warwani mabaraka makwe watakalena nania sifat-sifatna faqala hadza saiman quraisyum yaktubi kulli adiyah bi'annahu law rahu laman bihi wattamahu wadana nakada mubadat ya naritu tawrib sapana Arab Quraisy na tando-tando iritu ali na nasabatong katungka tando wajapun na binengin na itay natapari wiritunan niya nakacuiritu rituan rangin natapi ritu wa qadima sallallahu alaihi wasallam alati yawm al-ithnain thani ashar shahri rabi'ah wa sharqat bihi arjauha zakiyah natakapuna Nabi sallallahu alaihi wasallam riasuna sinengeri Madinah di 12 umpuna Rabiul Awal natapana cayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam riwata sama pacinna Madinah wa talaqal ansar wa nazala bi qabla wasah masjidaha ala taqwa nari lupai nari turi golongan natau ansar naturun nalauri kubani puna masigi nasabat tahu si mata-mata rikuang Allah Ta'ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi